umukozi w'Imana amashimeshi Devera aratugaburiye kubera iyo mpamvu zabakiza niwe nzambona uzugira amanya ngiye kubwiriza iminota 10 nini renzo haguruke bivugiye mu materaniro Revera aduhaye umutsima ufite imboga siko bimeze siko bimeze Gose mvuze iyo minota kubera ntabwo tuza hano mu materaniro twaje mu marushano ahubwo tuza kumva icyo Imana yashatse murabyumvishije tuza kumva icyo Imana yakeneye uyu munsi yakeneye ki tuza tumve reve Imana guheza umugisha ejo mfite gahunda no kugeza ku cyumweru sinzoboneka mfite igiterane ariko nyuma y'igiterane tuzojaga tuzatusha tawo hazi nkamwe Yesu yabwiye abigishwa ngo bahurire kwantuza Revera arahasi niho twicaye Revera no muhanyi wanje arambwira ngo ambaye inka twicaye aho none ngiye kuganira ijambo rivuga gusa ngo yararenganye yicisha bugufi yamaceceka bamwita igifu bamwita ikizeze bamwita ndaho ariko yicisha zamuri Imana isubahira haleluya ndakubabariye icyara turakubabariye ibyaha wari wagize kare turakubabariye yararenganye ariko yicisha bugufi yagira ijambo avuga bose ko naturebera mu gitabo cya Yesaya baragazima nakwere tasende ejo hari kintu Imana yankoreye baragazima ngo zazuye umwana wa Yayiro yapfuye izo ni baragazima takindi zakijije kirema cyari kimaze imyaka n'imyaka ni baragazima zazimpeza ijambo mugatega amatwi ni baragazima gusa baragazima wakoze ref nazumvishije kuba gusa navuye na hano hijya hakanombe kagera hano mwikanisa ni baragazima ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri we cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bitumye ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri ari we cyangwa amafaranga
mu bitaro ese iyo ubirebye wewe wibaza hiwe ngo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka ushakaho ukiranuka ukamubaha ni ubuntu bufatikanyije n'imbaraga z'Imana bugitumye gusa tukiriho abandi bamanutse amaguru mu bitaro abandi barimo za serumu abandi bihebye abandi ariko Yesu Kristo ni umunyembaraga. Somera baba Yesaya 53 umurongo wa 7. Soma baba soma indirimbo ziraje utotuma ndirimba Nevera ngiriye neza cyane 53 umurongo wa 7 Yesaya nabii mukuu Mebrotevarde alors merahike imasibre deva ayira essentiel des arcs Imana sumuntu ngwibeshe sumwana w'umuntu ngo yicuze tamusi numwe yigeze ibura kwigira we tagishobora kuyikindisha umushitsi makolomba sipre papa Jésus tamusi numwe yigeze ibura kwigira we tagishobora kuyikindisha umushitsi. Soma Bibiri iravuze ngo aho yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke yirinda kubumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama amera nk'umwana w'igifura bajyane bajyanye mu ibagiro cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura niko atigeze abumbura akanwa kugira ngo ubeho nanjye mbaho tuza wanyanja dukara metode ya kare abantu batabaye ku ndondo batatunze ibifura nta kintu ku isi kigira amahoro nk'igifura izo cyamacirwa gusagira ngo ako Yesu wagereranyijwe n'intama zo ku ndondo yararenganye yicisha bugufi ngo yirinda kubumbura akanwa ke Revera we aravuga ngo yobumbura akanwa Revera ntiyoba Revera ahubwo mu kutabumbura akanwa kanje niko kuzotuma Revera kadohagarara imbere y'abantu. Ariko Yesu yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu yemewe wewe kanisa nometa ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye wewe oya we umuremyi zamura amaboko Bwana sifiwe sana yararenganye yicisha bugufi yirinda kubumbura akanwa ke kugira gusa ngo isezerano yasezeranye na se risohora. Jésus tutagiye muri birebire kubera kuko Revera yasize ataka ubwenge yabusize hariya hirya ukundi gutyo mu ncure gusa ndahe nanje ndi nyuma yawe gato uze umfata ukuboko data kaya Mungu. Bwana sifiwe haleluya. Adamu amaze kudukorera ibara amaze gukora icyaha Imana ngo n'umuntu ubusabane bwayo bwigira kure biratandukana kongera kuvugana network rezo y'Imana n'umuntu irakatika bakubita mu ijuru nimero composé ariko ndabona uko nyine siga dukubitamo gushaka amavuga ngo turakwakiriye Yesu Kristo atukuza haleluya. Ubusabane bw'umuntu n'Imana burashira
Imana kubera kuko ari inyembabazi kandi ari nyarukundo yongera gutekereza icyo tuma ubusabane bwayo n'umuntu ugongera kubaho. Ibona kuko nta kindi kigomba gukorwa usibye gutanga umwana wayo wikeneye akarengana agaca bugufi kugira ngo ubusabane bwa Revera Kado n'Imana bwongere buboneke. Atakuze mukombozi. Haleluya haleluya. Igitabo cy'Abaroma ibice 5:7 hazavuga ngo biragoye kuko umuntu ashobora gupfira undi. Ngo birakomeye ngo yoshobora kugerageza gupfira umunyangeso nziza. Ngo ariko Yesu Kristo ngo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Usibye gusura urukundo yaradukunze. Atakuze mukombozi. Haleluya. 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 Atakuze mukombozi. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo nukuri yararenganye. Nukuri yararenganye Yesu Kristo. Tacha Yesu Kristo yasize. Ta muturanyi Yesu Kristo yabwiye nabi, ta muturanyi Yesu yoneshereje, ta muturanyi yasuye ngo amubwire nabi, tacho tanakimwe. Hasivye gusa kurengana agaca bugufi kugira ngo tubeho. Kanyenyeke ya mbere zaho. Niba hari umugabo warenganye kubwanje Yesu we yararenganye. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Eko bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza navyo ntizarite. Yafashwe n'abatanzi mu mwanya wa polisi yewe navyo ntizarite. Farimela Kosinave yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Yamarengana gusa mu bintu byose ararengana. Ngo bamufashe saa 10 zirenga kandi ngo mu mategeko y'Abayuda n'Abaroma kizari vyemo habe na parapuriya wabohowe ku bwa Yesu tiyafashwe saa 10 zirenga mu masaha 9 gucyo bugorose. Aho mubo Yesu yacunguye Baraba yarimo we Baraba nawe arimo iboga bakagira ngo n'induru bavuze ngo kugira ngo Baraba soke nabo batazi kuko mubo Yesu yacunguye na Baraba arimo. Pilato arabaza ati Yesu we na Baraba we mbese mbabohorere kwiye kubohora abayahudi bati we n'abamwe Yesu n'abamwe we abayahudi bati n'abamwe Yesu n'abamwe. Bwana sifiwe. Yesu yabambwe arengana. Yesu yatawe icumu arengana. Yesu yambaye ikamba ry'amahwa arengana. Yesu yakubiswe inkoni arengana kugira gusa ngo nje nawe tubeho. Yicisha bugufi ararengana kugira ngo ubuzima bwanje nawe bwongere bugira agaciro imbere y'Imana. Iko kuri nukuri ngo Yesu amaze kubabwira uzosoma igitabo cya Mariko. Ngo Yesu amaze kubabwira amakuru ngo intumwa zigira gucicikana hagati muri zo. Ngo Yesu arababwira ngo ntawigeze agira nabi. Ngo usibye gusa kuko ngo bizanditswe bishaka kugira gute gusohora. Arababwira ngo nimutuze gusa ngo nibyanditswe bishaka kugira gute gusohora. Kuri ya Yuda gusa yaciyemo message ariko Yuda ntashano yari yakoze. Yuda yakoze ishano rimwe ryo kwiyahura ariko ubundi yari yasohoje umugambi afatikanyije na Yesu. Yamababwira bonyine ngo batangiye kongorerana arababwira ngo nije wabahamagaye ndabaza. Tiyagira igitekerezo cy'undi ngo gusa nibyanditswe bishaka gusohora. Yicisha bugufi yirinda kubumbura akanwa ke bakamukubita akubura amaso akabareba. Bakamucumita akubura amaso akabareba. Ngo karinda kuvuga ijambo kuko ariko abona ko yovuga ijambo. Umugambo w'Imana ntugegwe. Ngo acicikera imbere yabo nk'umwana w'intama. Wow, twageze duca abana b'intama imiriza. Icageze gihebeba, icageze kigira gute. Kumva gusa kikagenda. Ariko Yesu nawe nikichatumye utikiza we kandi ijambo rikiza seko wari kuvuga rimwe muriro kamanuka ba yongera kuvuga yabaze kamamukira ibyo byose warageze kugira ngo ushobore
nanone ubwo nari nabiteguye hasome gusa honyine muri Matayo nimara namamishara nimara twamadusoza twamatugenda tuje kwiyakira kuko turahaza uyu mugoro turahaze tuje kwiyakira abera iyo bataramye tugomba kugubwa neza Matayo sha injiri ya Matayo ariko Matayo nawe ngo yageze muri Ethiopia niho yagarukiye baba we Matayo intumwa y'Imana Ethiopia niho yagarukiye Matayo naye akatemitwe we kuhisaye muchanya akafwaye alotomayo kabagwa we kuhisaye muchanya akafwaye murekera ho akana Matayo se wa kane kiriki 27 gashimira kiriki Imana mwe akakane yakambwiye atarakora ubukwe twagapanze ubukwe bwiye butaraba tuzopanga umunsi wo kuvuga amateka ya kane twagapanze ubukwe butaraba none ngo bucarongera arangira ati ufite ubukwe ndambira ati rero ubwo ufite ubukwe reka ubukwe bubanze burangire umwana wawe w'imfura zaba kane ari kindi uburangire ni inshuti yanje kwezi kwa mbere kurana kwa kane ndamubwira ati kubita ingoma ndi tayari kiba tanta mukadayimoni churanga shaye mapa kiba nanone Mwakarara honda soshi bwira mugenzi wawe gusa ngo yararenganye Yesu cisha bugufi medoveka soma hano Matayo 27 umurongo w'18 19 nitumara dusoze mu kane tuzovuga amakuru na Jacques Imana mu ijuru muheza umugisha ni rafiki wangu wa karibu uzoba inshuti na Revera ndamuguhaye ni umugabo wo kwizegwa ndamuguhaye burundu kandi na Revera na ndamukugabiye burundu nifura kabisa ngo abagabo biwaciri ya ruguru kubera ubufura ngo bagiraga ngo hari umwe wigeze gukora ikosa ku ndondo ngo uwo mu Minembwe arabimenye ngo atuma ku wundi w'inshuti ngo uzongende ungayire runaka ngo numvishije izo yakoze ngo wowe utuye iyo ngiyo uzomungayire none Revera nawe utuye ino nzamenye izo yakoze ndamuguhaye zabakiza ese haya ni brother show wagize niki happy birthday sinza mbimenya biriya sinza nuko nguko je kuva nabaho sindabikora sinzamenye uko bizabigira ariko nanje igitondo kimwe nzobituritsa ikiba soma aho ngaho nitumana twamadusoza 24:18 mutege injiri ya Matayo yararenganye yishisha ugufi Kalonveni Maria kosi ma ondalitaya so kaduhere kuri 17 nuko bateranye Pilato arababaza ati uwo mushaka ko mbabohorera ninde ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo kuko yabihamya neza bageze barigiraho gushidikanya ni Yesu witwa Kristo aho
kuko yamenye yuko ishyari ari ryo rimubatangishije. umva yawe Yesu Kristo yazize ishari gusa ry'abayuda bama barasara na Pilato araruha arabimenye aravuga ngo ikimenyekanyise neza amenye ko ari ishari ryatumye mugira gute mumutanga. Umuntu w'ishari ntakabe mu bandi. Ishari ni muri umuna w'uburozi, ishari ni muri umuna w'urupfu, ishari ni nyina w'urupfu, ishari ni nyina w'uburozi, ishari ni ribi. Pilato ngo arababwira ngo menye neza kuko nta kindi cyamubatangishije ni ishari. Aho kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umva rero Pilato ngo ubwo yari agiye guca urubanza, umugore we mutumaho ati, umugore wiwe Yesu Kristo yamagenda asinziriza muka Pilato araryama ngo amare kuryama, amumanurira ifishi aramubwira ati buriya mugabo ararengana. Menya neza ararengana. umugore we mutumaho ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we, naraye mbonye byinshi kuri we kandi byambabaje. Ariko abatambyi bakuru bizeze byari biraho by'ishari n'abakuru bosha abantu ngo, abapepo yose yari araho bosha abantu ngo basabe Baraba, bicishe Yesu. Ariko ntibamenya ko ari ukudukiza, bakagira ngo ni ukumwicisha, naho ntibazi ko guyereka azohaguruka muri Eneri yayigisha. Bizeze gusa. Ariko Mariya yatugiriye neza, wemeye gufata Yesu akamubika neza. Yesu waremye umuntu, yihindura umuntu, aja mu muntu kugira ngo acungure umuntu. Kurumva izo nzira, habe n'inzira za panyansi uko zimeze. Yesu yaremye umuntu, yihindura umuntu, aja mu muntu kugira ngo acungure umuntu. Yesu ubwo yaremye nyina Mariya ngo amare kumurema amusabamo ifasi, amusabamo icumbi ngo amare Mariya ararimo, ariko cumbikira abantu aramucumbikira amezi 9 bamutuka ngo dore uyu mukobwa wasamye inda abantu batabizi, uyu mukobwa w'ikirara ngo Yosefu nawe amubengera hehe mwibanga iriya hirya ati uyu mukobwa yanciye inyuma, nawe atazi ko Yesu yasabye ifasi ngo asinzira arabonekekwa. Mureke ndekeraho yeme yicisha bugufi gusa kugira ngo je nawe mba hasi twumva Aimable change Mercure atukuze yicisha bugufi, yararenganye yicisha bugufi kugira ngo ubuzima hasigaye Pentecoste nziza. Ejo guhera na gatanu ni Pentecoste, mwuka w'Imana binjiremo, mwuka w'Imana akiza imitima yacu, mwuka w'Imana duhindura abakomeye, mwuka w'Imana twuzuriza amasezerano. Isamora wewe wataka nikufanyie nini wewe? Bartimayo akapata kuona wewe. Wewe wataka nikufanyie nini wewe? Wewe wataka timiza lango. Bartimayo akapata kuona wewe. Bartimayo akapata kuona wewe. Mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Wewe mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Mwana wa Daudi Yesu nirehemu. Wewe wataka wewe nikufanyie nini? Wewe wataka akufanyie nini? Wewe wataka wewe nikufanyie nini? Amina wewe wataka wewe akufanyie nini wewe? Mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Amina wewe mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Mwana wa Daudi wewe Yesu nirehemu. Kama ukasema Oba!
Bwana sifiwe. Tugiye gutaha sigaye iminota 5. Pastor ndagushimiye. Mutuze kuko hano ni ku kibuga c'indege hari ukuntu tuza dusoza mbere y'abandi kubera impamvu z'umutekano. Pastor tuvuye kuvuga nanze twaganiriye. Muzi kuri Pastor ndagushimiye. Dutuze makuta. Dutuze. Kandi ndakwizeza yuko iciza tubana muri Kigali turasengana. Niyagira ikosa n'umushumba wanje kandi nawe Roromodo. Urumva rero ntugire ikibazo. Wavuze ijambo ryiza nimba ari iby'Imana bizogaragara kandi zaranagaragaye. Deja sino kubitega iminsi zaranagaragaye kuko n'Imana turi kuvuga hano si Bayali. Pastor ndi mu maboko yawe uzoshobora urabizi iyo ukanze ku rusinga nzakwitaba. Aki ijambo ashaka kubwira uyu ni umuhamagaro pe jenge nkora muri studio umwete ngira muri studio siyo nzangira siwe mfite muri ibi ngibi kuko studio yo nshaka nza nikorera nza nyifunga indirimbo kabwira umuntu nzoyigwa ikindi cumwe ndi kujya ndi kunyozakoka ta muntu kontorura ariko babwije ukuri waga ngo nikicumbu kindi hano rero Pastor Kado ko wanyitabye kuri yarabasi benshi wishe mu buryo bw'umwuka jewe zico wakoze aramajwi menshi wanize hari abantu bacecetse navuze ijambo hano nongeye nisubiremo ntago tuzopfa Yesu kandi umuntu utazoshigikira kihumeka nigiye bazaza kunshingura tazaze kukaburi umuntu pasa mbisubire mana umuntu utazoshikira kirike kumeka guyereka ndi kuvuga gutya nagwajije nguze kunshigikira nkubone no kukaburi kanje tuzaze rusororo iryo jambo n'imfazo rikate bari posting umuntu ushigikira shike naje mwibonere nawe ujyajya no rero kumushigikiye ni nzokora igitangaza yawe rufunguye kanisa nkwereke nije muyoboke no kwamanzanisi nzokwambara hagira uzokuvuga ni Jescott wambe aho kandi uziko naje ncaye nzokora igitangaza gwiyereka wagize neza kandi turahuje gwiyereka iciza cyo twarafatikanyije nubwo ejo wagaragaye cyane ariko abishimo inyuma ya kane ni benshi gwiyereka Imana igumugisha Jacques none Aimable nanakurakari ndakubabariye ucuranza umukunga uragira none kubera yuko amasaha yagiye reka mbaye nutangazo kubw'imbabazi z'Imana muzamuza kare ahantu harayoberanye Pastor je nageza no 8:30 nazindutse pe uramugore twahuriye hano no mukongomani ndategereza abantu bagenda kuko impamvu hano hantu ntago hazwi ariko mugira umuntu waje hano azayobora ubundi kugira ngo dutangirire ku gihe turangirize ku gihe kuko iri kanisa twaje kwiteza ibibazo ngo barifungire rero bashobora simbizi nyine ariko twasha kuje borifunga leta sizigendera muri kuri akompanyema izigendera ku itegeko none nzabakiza we wasengesheje na kare wabwirije mu gusenga we uvuga iki kuri umutima umunota umwe cyangwa haleluya imwe nitumara Aimable kuko wari wambabaje nzamura bukeya isukari yanje uyimaremo ntahe neza nitumara ubwo nzabakiza dusengera duhita dutaha Pastor Kado nagwerekaho turatahana turaje gusangira ahantu tuganira kano kane bakumve neza nuko dusezerana takindi novuga abatuganiriye Imana ibahumugisha hanyuma naje nitangazo umuntu ugira umwete wo gushigikira abandi nawe azoshigikirwa utazushigikira abandi bitinde bitebuke nawe hari aho uzakenera abantu uzababura none rero tugiye gusirimba yari yashize kuri afishe karamagira ikibazo ngo wenda ngo nuko ngo ntoba nabwirije ariko nije wasengesheje kandi titwaje muri stage Imana ibahumugisha Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe.